Parasız bütünde. Sizge kandık güneşli. Gizle gideyiz. Parası bide. Eyle. Let's go be. Parasın işek. Bir kere. Evet o da. Parasın ne diye. Ne barıklar amadı mı? Evet. Evet ittirip uçakırda gel. Bu yere yaşak yere gel. Nefirmenli tamaşaçılarımız. Biz bugün Üzek Munçağızda, şehrimizin Üzek Munçağısına konakta. Mında parası da eybet, milligi de var, kaynar su da var. Eline şöyle ettirip, barız da birleşip, temli ettirip, metrüşkeli şeylerde işip oturamız, hürmetli tamaşaçılarımız. Yigitler, edekleri, yigitlerden tanıştırıp öteyik. Ne bugün bizden konakta, Kıstıbıy Tapşırı'nın atatlı artistleri, bu atası, babası, bize Azat Mutigulli'nin. Arada bize kaynar alkışlarımız. Aha, o her şey bizden var. Ne taksi kirek olsa da kilip işte alalım, momentum ora. Azat Mutigulli. Sen şulay bizden Kıstıbıy'ın birinci kanalı, şulayda eyde barcha artistimiz Rişad Zelalov. Kendi şulayımızın tılda bizim işlep yatışı, icat edip yatışı, jırışımız, bayançımız bizden Aydar Musi. Bizden şunday şayan şu bayanda bik, garmonda da bik evet oynayı. Kirek olsa Üzek nörosistemesinde mine degen oynayı. Bak şunday bizden Aydar Musi. Hürmetli tamaşaçılar, bugün söz biz özümüzün şehir munçası turunu alıp barışak biz şu vakitte munçanın dindi faydalı tügülme, nişik kırıp bulat, nişik ne munça kürden beyrem bulay ekanliginden bugün engeme kırımız, hem şuay kızık mızıklar, takmaklar sizge, sizin işinle, şayan sözler, şayan eğitimler, şiirler, batik sizin işinle bulacak. Hürmetli tamaşaçılarız, bizimle buluruz. Şu ayetler neyden güzel birinci sözünü munçalar bittirdi olar, şöyle bit yigitler. Azat, sen de özüngden munça kırık yaratasın mı? Hem gömen nindi munça kırık yaratasın sen? Ben özüm avul munçasına kırık yaratam. Kandeş, ben sevmeydim. Avulda koyası bir kıbleyen ebedi turip parlanıp oturur. Ne? Şehir munçasına kileriyim de bit. Hata kız kınların kırk bilir. Erler kınlar jirege kızık tügül. Bazen kızlar kına başında yürür. Şeyler de beklemde. Ben tamaşalar, dostlarım. Yine Amerika bayları iki türlü munça salalar iken. Birisi kara munça, birisi ak munça. Şimdi kara munçada kırıları bik de faydalı iken, ak munça niye gerekli sizme? Ak munça gerek, şimdi kara munçada kırgeç, kırımda boyalıp Amerikanistlarımız ak munça kıralar, şimdi neler çistardır çıkalar. Mine şunday kırılar iken. Bizde bir munça, ul şehir munçası, ul ak da kara da hem faydalı da. Nasıl ettirir? Tatarcha git barut nişik bula. Kışlamay mı? Kim olsa? Yok. Kalatum baba. Çocuklar, ayıp isket çıktı bir tane. Ne oldu o ya? Hayır, bir balay en iyisi bilen uşak olam deyip жылы iken. Etkisi işte balada yok benim bile barasın, sen muzик bulası kişi, benim bile barasın uşakam. Balay kişine gelen koy şuşundan gelen senin. Eni bilen barram. Yok benim bile barasın, sen muzик bulası kişi. Şulay ettirip etkisi mala jalasına, etkisi malanın şirkesinden sürüydü, at gitem uşakam.
Мунчага кирелер, әтисе парсала, әтисе башын жугаттына, мыни улым дейсиңа сабын белән башалкы ди. Сабын белән башалкыны әзрәк сабын метр ди. Машалкыны. Шуңа вакытта малайның машалкысы сабыны кулынан чүктә китә. Сабынга басып кайып чыган дигәндә әтисен тотып та кала. Әтисе шул вакытта күзен ачып, "Менә, әни белән барам, әни белән барам. Әнең белән кисәң чыгып биткән булыр дигән." Менә безнең шундый шаян, шук айдарыбыз, шундый шаян мәзәкләре белән ул бердә кына безнең тылда түгел ул. Чөнки ул аның кулында гармон, шуңа күрә ул күп нәрсә белә. Әмма хөрмәтле тамашачыларыбыз, сүзне арасында хәзерге 21 гасырда яшибез. Кайчан килгән барлыкка беренче мунчалар? Егетләр, сез беләсезме? Юк, белмибез. Белмисез шул. Аның өчен бит китап укырга кирәк. Беренче мунчалар 5-6 гасырда килә башлаган. Менә инде элегечә безнең ничек беләбез, беренче мунчаларны без бакча артында ерак итеп салганнар. Хәзерге замандарак мунчаларны якынрак сала башлаганнар. И янда ак мунча итеп, матур итеп, парлы тимер мишләр белән. Менә нинди мунчалар юк дигәннәр шулай бит. Хәзер бит инде күп төрле. Фин мунчасы бар хәзер, сауна дигән мунча бар хәзер, турецкий мунчалар бар, шәһәр мунчасы бар. Тәм бик тә кирәклесе, бик тә файдалысы безнең шәһәр мунчасы. Менә мунча бит ул һәр вакытында кирәк. Шәһәрдә торып бит менә барыбер идәге квартира ваннада гына кирип булмый. Чөнки анда тирләп булмый, анда төрле майлар салып булмый, минлек белән кулланып булмый. Минлекләрне күп төрләре була бит егетләр, шулай бит. Менә имән сыбыркысы белән, мен каен сыбыркысы белән, анда төрле үләннәр белән, мәтрүшкәләр белән, битник салалар, шулай кишкәннәр белән ясыйлар. Менә мин истә кичә шәкәр гел кишкән салайды. Шуның өчен мунча бик тә кирәкле, мунча бик тә файдалы. Бирәк тә инде тазарам дигән ханымнарга, тазарам дигән абыйларга бик тә файдалы мунча. Чөнки мунча нәдресенә бер файдалы әйбер әйтәсем килә. Ябылган дисәң, мунча кирәк кирәк. Ашап киргә ярамый. Ач караңга гына мунча кирәләр икән. Анда да ләкәдә утырып параларга ярамый икән. Чөнки кан тамырларында каннар уйыша утырган килеш. Parlanan bilsəng, münçədə lövkəgə suzayıb yatıb, rəxətlənib, parlanıb yatırğa kirək ikən. Şu etdirib, tazalarını yabıqlarını indi nıqraq, daha da tazarda bik də faydalı, bik də kirəkli bizdən münçə degən əybən. Nə şulay? Yegirlər, şey etəmlər. Ескə bir история çitəli bu təgə, jıraq salatırğan münçələr turunda. Həzirgənək münçələri sallar iş alınında. Әлі заманда бақша башында салғандарында, ауыл башында бүтін ауылға бір мünçələr болған. Шулай тұрып бір история ескеп штәрі. Әбінің әнкесі болған менен да, бабайның әнкесі болған ме? Ер шағында, шошы вақытта енді жинған барыға мұшаға барың дейді. Енді кім болса да барығыз деп нете, өзіміне қорқам, шайтандардан қорқам, жіндерден қорқам деп. Бір күн барасы келмей, жырақ. Шулай тұрып, мұна еретелер, сен барғанда дей, жіндерден қорқмас үшін, шіп-ші сүгін дей. Бәтін, Нәрсе нил сүзләр беләсең, сүгүне веш шулай торып сүгенәсең, сүгенәсендә качалар дип әйтә. Бәт итеп үзебез чәйнебез. Өзә халык сүгенә башласа инде. Нишәлекне күрсәтә инде безнең халык. Бөтен кругом аннан иттереп инде. Бу хәр шана күт сыбыркысын күтәрәде, китәкән мишага. Тегендә барада ишклаш корый, ишек жабыла. Бу куркып китә башта, аннан искә төшә сүгенә киләкән, тагын аш барый, тагын жабыла. Bu aşağı teyinde şaba. Bu munda tava tarta. Bu şu ayak netre. Teyinde kiri tarta. İyi tatınna bu böyle sügünleri şepşi sügünleri benim bilgen sözlerin bilmegen sözlerin betesi böyle kuşak. Viş böyle. O didoyun. İyi. Ağır batar. Betim etip dirgende sügünü koyar dişin tartı jere teginden babam kilip çıkar. 80 yaşlı babam. Nara karıyda matri kızı koyt kaçtı beter. Şulay etib şəy bitirib biz münçalar kirəbiz. Əmdə hörmətli tamaşaçılar, dostlarım, siz biləsizmi, tündə münça kirəgə yaramay ikən? Jinlər var nik. Şulay tündə münçalar 5000 lada itirgə yaramay ikən.
So'ng qonish kerak kishi bo'lar batash. Nima bo'yda birak shundayni sen. Allah. Yigitlar, menda bir gazak bor edi. Aydan sizlar ketadi. Qavobuk bilan qo'yan qo'chadan chiqalar da. Aha. Qavobuk ey de. Qo'yanda narsa bo'ldi sen de. Qavobuk de. Boshimni unutdim yorg'aydi. Shunday hurmatli tomoshabinlar, shunday ko'ngilli motor etirib, yol etib o'tiramiz bugun. Shu ko'ngilli mezgilda esga tushdi o'zim yozgan ijod ekan bir topmoq, shuni aytasim keladi. Oyda sen menga yordam etsang, bugun tomoshabinlar o'zim yozgan topmoqni yetkirar edik. Biznikiga ko'rishlar, birda buncha kirmaylar, nega kirmaysizda, shunga o'rgatmaylar. Ay qoida, qo'lda buncha kirlar, ay qoida, qo'lda buncha kirlar. Jigitlar, bir emrim bor. Nechga kirgan? O'tinish. Shusha 31-dekabrga mushaga jiruvni, Uzak mushasına jiruvni tradisiyaga yasaylar, tradisiya turib. Tradisiya deb ko'rganingizda har yilni endi. Har yilni 31-dekabrda shunda kelib, mushalar kirib, shablanib, raqatlanib, jirlab, esib, Ayda. Hop. Aydan içerisinde garbuda ızdırıp bunu, bir şey bunu, şuraya bir gider. Yani birine şey koymaysan, Aydan. Jirla birini de var. Nini jirlsin? Nini jirlsin? Ne? Dusarga degende jirla, raqatlantirib. Dostlar. Birov bor edi, hozir. Bakın. Bir qo'shilamiz. İsключительный талант desanglar талант ko'p yoqli, ko'p qirli талант egasi bizning Haydar Musin. Hurmatli tomoshabinlarimiz, mana shunday bizning birinchi topshirig'imizni buncha uzak mushamizni ko'ruvimizni shuni bilan oxirina yaqinlasha ishonib qolsa kelar bizning bilan ko'ngilli bo'ldi deb, bizning Qistiboy komandasi bugun uzak shahar mushasida qo'noqda edi. Siz chaqirsangiz qonaqqa biz ana sizga kelamiz. Sho'tiramiz. Yangi yillar sizga yangi o'ngishlar keltirsin. Baxit, shodlik, har biringizga oila baxti. Biz siz bilan sog'lashamiz. Yangi yillar sog', imin bo'lasiz. Baka. Oo, ne kirek. Потому что ошибок. Qarısı qo'yash. Kvitansiya bor, O'zimizning Nurlot shahrida uzak munchasida bugun qorli, sibirkili nima bo'lmadi. Benim bir tanışık söylegenim. Ya bilerinin nelerdi? Doğanlar yanında. İlk zamanda bo'lganda.